Nongeye kubasuhuza cyane mwese aho muherereye yaba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hirya ya Afurika. Mbazaniye inkuru zitandukanye cyane, aho uyu munsi tugiye kunyarukira hano hirya muri Congo tukareba ibikomeje kuhabera ariko gatoya. Nikaze ku Ibendera TV, nitwa na Chrétien Rushwa, mbaye ikaze mwese mu nkuru n'ibiganiro tubagezaho, aho tuba twabanyuriye hirya no hino tugenda tubakubita amakuru anyuranye kandi atandukanye. MONUSCO yahakanye kureberera M23 ubwo yigaruriraga umujyi wa Rwindi. Ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri RDC, MONUSCO bwahakanye kureberera abarwanyi b'umutwe wa M23 ubwo bigaruriraga agace ka Rwindi ko muri teritwari ya Rucuru. Mu cyumweru gishize nibwo M23 yigaruriye kariya gace itarwanye, nyuma yo kukigarurira ingabo za MONUSCO zashyizweho igitutu zishinjwa kutagira icyo zikora ku nyeshyamba ubwo zarimo zinjira muri Rwindi. Amashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abo bikekwa ko ari abarwanyi ba M23 binjira i Rwindi. Ingabo za MONUSCO bitekerezwa ko ari iziba muri kariya gace zigaragara zireberera inyeshyamba ubwo zarimo zinjiramo. MONUSCO mu isanzwe ihawe ubufasha ingabo za FARDC zimaze imyaka irenga 2 zihanganye na M23 mu ntambara. MONUSCO mu butumwa yanyujije ku rubuga rwayo rwa X, yahoze ari Twitter, yabishyuje amakuru ayishinja kwanga kugira icyo yikora ubwo M23 yinjiraga i Rwindi, agace ko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gaherereye muri parike y'igihugu ya Virunga. MONUSCO yagize iti MONUSCO irahakana ku mugaragaro inkuru yatangajwe kuri Rwindi hakoreshejwe aya amashusho yakwirakwijwe. Ubutumwa bwunzemo buvuga ko MONUSCO irajwe ishinga n'ibikorwa byayo byo kurinda abaturage biciye mu gushyigikira ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Indi nkuru twagarukaho nigaruka muri Rucuru, aho inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Icumbi bitazigoye. Kuri uyu wa mbere itariki ya 11 Werurwe 2024, inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Icumbi nyuma y'imirwano itabagoye na FARDC ifatanyije na Wazalendo, nk'uko amakuru atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri RDC ku mbuga nkoranyambaga avuga. Amakuru arimo guhererekanywa ku mbuga nkoranyambaga aravuga ko inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Icumbi, undi umujyi w'ingenzi wo muri teritwari ya Rucuru uherereye mu birometero 130 mu majyaruguru y'umujyi wa Goma, ku nkengero z'uburengerazuba bw'ikiyaga cya Edward. Aya makuru akomeza avuga ko izi nyeshyamba za M23 zisa nk'izirimo kugenzura Rucuru hafi ya yose, kuko zafashe umujyi wa Icumbi mu masaha ya mbere ya saa sita kuri wa mbere, nk'uko byemezwa n'abatuye muri icyo gice. Urubuga Kivu Monai Post ruravuga ko bishoboka ko muri aya masaha ya nyuma ya saa sita inyeshyamba za M23 zishobora gukorana inama n'abaturage bo muri aka gace zamaze kwigarurira. Uru rubuga nirwo rwanatangaje ko ifatwa ya Icumbi yabaye nta mirwano ibaye, kandi rije nyuma y'ifatwa rya Rwindi, ahantu hanyuma hari hasigaye mbere yo kugera mu majyaruguru ya Kivu y'Amajyaruguru unyuze ka Nyabayonga. Ni ibintu bikomeza kugenda bikomerera ingabo za FARDC zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aha rero inyeshyamba za M23 zatangiye kuvugwaho gukorana n'abacanshuro b'abazungu. Iyi nkuru yanditswe kuri uyu wa 11
Werurwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ni inkuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Bwiza. Inkuru ikaba yagiye ku karubanda saa 2 za mu gitondo. Inyeshyamba za M23 zatangiye kuvugwa gukorana n'abacanshuro b'abazungu, zageze i Bwaranda, Mine, Katoro na Asomkivu kuri iki cyumweru itariki ya 10 Werurwe nyuma ya saa 6, nyuma y'iminsi ine FARDC na Wazalendo bihavuye ngo mu buryo buri strategique kuva ku wa 6 Werurwe 2024, bituma hafatwa imijyi ya Nyanzare, Kibirizi, Kirima na Rwindi. Nk'uko byatangajwe na Tazama DRC ngo umurongo w'inyeshyamba za M23 zavuye i Nyanzare zijya i Bwaranda mbere yuko igice kimwe cyabo gisubira i Nyanzare, mu gihe ikindi cyakomeje inzira yerekeza Ikibirizi kugeza Rwindi mu ijipe hamwe n'ikamyo ngo yaririmo abantu 2 b'abazungu. Umujyi wa Vicumbi nawo ngo ukomeje kuba nk'ubutayu kuva FARDC yahava. Abanditsi b'iyi nkuru bakomeza bemeza ko kuva mu Ukwakira 2023 aribwo abacanshuro b'abazungu bagaragaye iruhande rwa M23. Bari baravuzwe mu misozi ya Bitoborero, Bizuru, Mushushwe na Butobya mu itsinda rya Kibumba ni muri Nyiragongo. Hagati aho inyeshyamba za M23 zikomeje kuguma mu Rwindi n'ahitwa Paka 17. Aha akaba ari muri Rwindi MONUSCO yashinjwe kureka inyeshyamba za M23 zikahinjira, ariko ikaba yahakanye aya makuru ishimangira ko ikomeje gushyira mu bikorwa manda yayo yo kurinda abasivile muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku Ibendera TV ndabashimiye cyane, nitwa na Christine Rushwa. Nk'uko rero tugenda tubibibutsa, reka nongere mbibutse gukora like, share na subscribe kuri channel yacu Ibendera TV. Ibyo ni ibintu by'ingirakamaro kuri twe, iyo mubikoze muba muduteye inkunga ikomeye cyane. Muri Kongo rero ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura, aho amakuru akomeje kugenda avuga yuko inyeshyamba za M23 zirimo kwigarurira uduce dutandukanye, aho ndetse nta ihindutse amarenga arimo guca aruko izi nyeshyamba za M23 zishobora kuzashiduka zafashe igihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho mu minsi ishize twagiye tubona abarwanyi ba M23 abashidikana ingabo za FARDC. Ni ukuvuga rero ko n'ibintu nibikomeza kugenda gucya, izi nyeshyamba za M23 zishobora kwitwarira iki gihugu, dore ko noneho ngo ziri kugenda zifata imijyi zitanarwanye. Reka mbashimire cyane mwese rero, mukomeze kugubwa neza.